Poi tarawhiti e te iwi I whai punua kaha anō te kapa Canterbury Tactics I te mutunga o tā rātou pakanga ki ngā New South Wales Swifts I ngā pō. Hei ka wei a rātou ki te waiti o Angitu 54 ki te 51 I te CBS Arena I o tautahi. E toru tau kua hipa I tō rātou toanga whakamutunga ki tētahi kapa no Ahitereiria. Kamahara ake nā kai tākaro no Waitaha I te ata nei. Ki tō rātou Victoria kua roa tonu e whangāna. There it is! Marie Bowden sends the ball goal. It's the delight on the faces of the Tactics. The crowd are on their feet. Kua tata ki te kotahi tau mai anō I te Victoria whakamutuna o te kapa Tactics no Waitaha. A kua toru tau ke te roa kia hinga tētahi kapa no Ahitereiria kia rātou. I nā tau e rua kua pahure ko rātou te kapa whakamutuna o te whakataetae. He noi kore te āhua o nā Swifts I te tīmatana, ko Tactics I mua e haere ana. Enari I te hauwha tuarua, tērā nā tohu o te kapa kua roa e mahue ana ki muri. Ka whakauru ko nā Māori o te pai hirihiri a Keisha Grant awa ko Kylie Hikawai nā whetū o te pō. Tuatahi ko te uri o te whānau a Apanui. Great work from Keisha Grant. Just really worked hard to get that ball. The whole 1.64 of her. Nā te uri o nā te kahununu te tākaro I whakakapi. Oh, that's the confidence that you need to play with. Great ball into the space from Hikawai. She's been impressive since she's come on, I think. Hei te wiki e tū mai nei ka tākaro rātau ki te kapa steel o Murihiku. Huri atu ki te poe tūkohu hea wana tonu mēnā ka tākaro a Thomas Abercrombie ki roto I te kēmu tuatahi o nā whirina toa I aia I whara I te tākaro inarani whakatānei. Still a bit of swelling, still waiting for that to go down and that's really the main thing at the moment, which is impeding a bit of motion in the ankle and things like that. Hei tērā wiki te rāpare te tukina tuatahi ana Breakers ki te kapa Wildcats no Perth. Rāpare tāwhai te karere.